khle ya pi. Kani tok ko kubor cepi waro wadau ka fit yang ke Dkhiah East Secondary School ha khle wa ke 3 April 2024. Ha kani ke fit dau pengklegi ya ke THAR wa artli ki Scotty do heidor le phau tyngka ke wi ke tiket. Wadau gile ya ke Miss Mr Dkhiah East 2024 wa DJ Ryan wa wan pencong chit ha kani ke fit bat ki jinglehke ki wubun kam ka khyriang ka khle that bat kam ter. Te ha ka le tarik gi ya kani ke Miss Mr Dkhiah East 2024 ha ka tarik wan DJ Ryan pot wo pengkhle gile ya kani ke tiket lucky draw ha ka tarik. Ei thau wo man kani ke fit kaya wo pengkhle ya kani ke lucky draw to ha madan mutai kawa hajan Indo Stadium Dkhiah East. Ye jingtip iwo bun chapang kani ke tiket lucky draw chapang kani ke fit ye pi phone ha kini ke number ki wada bo ha kani ke screen. Te kam kadak kawa iasnoh ketilang pi uya kerchan lang pi ya kani ke fit sngewbha u comment ha ka comment section THAR khnang wa ka jingsnoh ketilang ka yong pi yo ye go man kawa job bat kawa seisoh. Bat hawro sngi ke jingman yang kani ke fit tau ki refreshment ki dukan ja ki wada pengkrek gi na ke bynta yang i ki wan ha kani ke sngi. Kani to ka yudi it nga to Arki upung put o ya kani ke advertisement ha kani ke por kublei cibut.